Obično je mala Milica išla na spavanje ranije, ali te večeri 17. aprila ona se zaigrala sa starijim bratom. Već oko 9:30 trogodišnje dete biva mrzovoljno, počinje da trlja oči i zove mamu. Dok je žena nameštala detetu krevet, otac ga je uzeo na ruke i pre spavanja odneo u kupatilo na nošu. Poljubivši ćerku, on je izašao i za sobom pritvorio vrata. Video sam da je sve bilo razbijeno. Ona je ležala u lokvi krvi. Uzeo sam je u ruke i tada sam rekao, gotovo, izgubili smo našu malu Milicu. Bomba je eksplodirala na nivou prvog sprata, ali u stvari to nije bila samo jedna bomba, već jedna od smrtonosnih kasetnih bombi. Da je eksplodirala sekund ranije ili pola metra dalje, stotine sitnih gelera bi na sebe primio zid. Ali eksplozija se desila direktno ispred prozora kupatila i komadi oštrog metala, probivši maleni prozor, detetu nisu dali nikakvu šansu. Ta neverovatna preciznost bila je nešto nadprirodno. Te večeri kada se sve to desilo, rekao sam sebi, ako je moja mrva žrtva Bogu za to da bi se sve to brže završilo, onda neka tako i bude. Inače, kako sa tim živjeti? Bombardovanje Jugoslavije počelo je posljednje nedelje marta 1999. i od tada je bivalo sve intenzivnije. Za Batajnicu, predgrađe Beograda, to je bio 20. dan bombardovanja. Od 78 dana bombardovanja ovo predgrađe su gađali 77 puta. Cilj je bio vojni aerodrom koji se nalazio nedaleko odavde. Prvih dana rata stanovništvo većih gradova u vreme naleta bežalo je u skloništa. Posle su se navikli i prestali, ali u malom domu Rakića u Batajnici nikakvog skloništa nije bilo. Na zapadu mi važimo za osvetoljubive. Kažu da smo mi Srbi divljaci. A istina je, mogao bih zadaviti i Blaira, i Clintona, i Cooka. Sve koliko ih je tamo. Mogao bih to da uradim bez griže savesti. Zar su to ljudi? Kako je bilo moguće sve to ovde uraditi, a zatim reći da je sve slučajnost? Slučajnost. Ne može biti slučajnost ono što ti radiš namerno. U momentu završetka bombardovanja na spisku takvih slučajnosti će se naći stambeni kvartovi u Nišu i Aleksincu, gradovima na jugu Srbije. Pod bombe će dospeti kolona albanskih izbeglica. Putnički voz. Autobus na redovnoj liniji pun Srba. Saradnici kineske ambasade u prestonici, novinari na beogradskoj televiziji. Među bombardovanim objektima će biti bolnice, porodilišta, škole. Radi kolona albanskih izbeglica sa Kosova i njihovog spasavanja od srpske svireposti, Zapad je formalno i počeo sav ovaj košmar, a žrtve će se brojati stotinama i hiljadama. Ljudi će bežati ne od slepe osvetoljubivosti Srba, već od NATO bombi. Mi nismo nikakva sila koju je trebalo slomiti. Njima je bilo važno da dođu na Balkan i došli su. A sada bi skupo platili da se oslobode kosovskog problema. On im više nije potreban. Ali ne možeš ti da živiš sa dve istine. Ne možeš čitavo vreme govoriti jedno, a raditi drugo. Zar nije tako? Sada je bitno da oni reše sve ove probleme, da moja Anđela i takvi kao ona ovo više nikada ne vide. Mnogo su nam zala naneli, zar ne, Malecka?
Ona se pojavila u aprilu, tačno posle godinu dana. Sada ima 7 godina i najmlađa je u kući. Maloj su dali ime Anđela, milosrdni anđeo, koja je samom činjenicom svog rođenja spasila od bezumlja celu porodicu. Milosrdni anđeo. Milosrdni anđeo je šifrovani naziv nebeski vođene kaznene operacije NATO-a protiv Jugoslavije. Na karoseriji nevidljivog aviona F-117 Stealth, koji je oboren nad Beogradom 3. dana njihovog milosrđa, bilo je napisano nešto zloslutno. Pilot je bio manje maštovit od onih čije naređenje izvršavao. Ma šta da kažeš, to su leteće sluge. Za vreme uskršnje aprilske noći na raketi koja je bila pričvršćena ispod krila milosrdnih anđela koji su leteli iznad Beograda, pažnju je privlačio natpis Srećan Uskrs. Samo milosrđa i anđele ja za vreme rata nisam video. Ako ćemo nazvati bombardere i lovce anđelima, onda ne znam koje ime dati Bogu. Kakim imenim nazvati Boga тогда? Malo koji od ovih mladih Beograđana koji se oduševljeno bave modelarstvom zna zašto je njihov instruktor 8 godina posle završetka rata jednook. Jednostavno se jednom u beogradskom klubu aviomodelarstva pojavio krupan čovek koji srpski govori sa nekim veoma čudnim akcentom. Romantični crni povez na njegovom licu bio je dodatni autoritet u očima dečaka, a on se lično sa takvom ljubavlju prihvatio posla u obučavanju dece ovom zanatu, da niko nije želeo da mu postavlja suvišna pitanja. Uskoro ću otići na Kosovo i ako ostanem živ, još ćemo se negde sresti i popričati. Zvuk koji je postao pozadina ovih reči jeste sirena koja je upozoravala o početku bombardovanja. Razrušeni Beograd, jesen 99. Albert Andijev, tada 29-godišnji južno-osetinjanin iz Vladikavkaza, prvi put se zatekao na Kosovu početkom aprila u svojstvu snajperiste, borca srpske vojne policije. 5. maja albanski metak pogodio ga je u glavu, proleteo i izbio mu desno oko. Posle takvog ranjavanja šanse da preživite gotovo da ne postoje, ali već krajem maja Albert je pobegao iz Beogradske vojne bolnice na Kosovo, na front. Pobegao je da bi sa Srbima podelio njihovu nesreću. Ovde sam ratovao protiv neprijatelja naroda koji je pokušavao da zaštiti deo svoje teritorije. Da je neko pokušao da upadne u pakao i đavol odnese deo njegove teritorije, borio bih se na strani đavola. Za mene shvatanje pravde mnogo znači. To proleće u Jugoslaviji, posebno u Beogradu, svi će dugo pamtiti. Pamtit će se kao nešto što je u to vreme bilo potpuno nemoguće. To su svi osjećali, evakuacije, bombardovanje skloništa, sve to, na primjer, za ove mlade Ruskinje, to proleće bilo neverovatno. One su pred bombama odvodile svoju polusrpsku, polurusku decu. Sve je to bilo kao košmar, kao strašno sećanje onoga što niko od njih nije mogao da shvati. Uopšte nisam mogla da zamislim da se ovo nekada može desiti. Upravo sada, posle rata, kada narod podiže čaše i pije za mir, da ne bude rata, jasno je šta to znači. Starci su bili jedini koji su sa užasom u tom ratnom Beogradu shvatali šta se u stvari događa. Za nas je sve što se tog proleća dešavalo bio početak, a za njih samo nastavak. 6. aprila 1941. na Vrbicu, u skladu sa naredbom Hitlera, nemačka avijacija počinje bombardovanje Beograda tepihom bombi, a operacija nosi šifrovani naziv Kara. Neposredno pre toga Beograd je sebe proglasio otvorenim gradom. U njemu nije bilo jugoslovenske vojske. Na nezaštićeni grad bilo je bačeno 360 tona bombi. Srušene su 682 zgrade. Poginulo je 2270 ljudi, a ranjeno 10.000. 16. aprila 1944. na Uskrsu podne, Beograđani čuvši zvuk aviona hrle iz hramova da sretnu avijaciju saveznika. U tom momentu u Beogradu gotovo da nije bilo nemačke vojske. Tog dana Beograd je bombardovalo u nekoliko navrata oko 600 američkih i britanskih aviona. Broj poginulih bio je oko 2000, ranjenih više od 1000 građana. Gubici među Nemcima nisu prelazili više od 200 ljudi. 24. marta 1999. NATO avijacija nanosi prve vazdušne raketne udare po teritoriji Jugoslavije. Za vreme bombardovanja na zemlju se sručilo 22.000 tona eksploziva.
Tačan broj gubitaka među stanovništvom do danas nije poznat. Najverovatniji broj je 2500 poginulih, među kojima je 90 dece.